Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumaanaw salam na ipinduwagami sang kukalangwan alayo kami sa social media. Ayamala apinduwaga nami si kumaanaw salam na sukalangwan abangan sami si isa sulod na guliyo a Pilipinas. Mga urip no Allah, palaya kanurun din matao, si iko miya mamakinig saging kaia, miya katundutundog mga video. Akal galbak nagu pamikiran, api akan deidaer o mga arinyo, mga wata iyo nagu mga pagarya iyo, mga ulama, kisabet saging kaia mambabetadetano, kabubulinsong o pagtaw amranaw si ikupiti barangan, mga ragaur mga awida akal nagu mga fitna. Giyang gotoy may kapikir so mga ulama iyo si isa Arab, kapakabagayran sa mga pamuntusan bundingan, kisabutare si iko mga linang pangimbenar nagu dapat sa akal kaptindigan o Muslim si iko mga kokoman. Kay mo to, gingkai kakusyakan sa gingkai masasanganakan, sa gingkai ditano di pamagusen kitab, ay niya kapakokit kapakarekordakan na mga pamuntusan buaya kapmaan na itanuron, katanto kumalasopan dengan yan na asar kasabutan na gumasagugud kausayaon kanagaon si ko mga pamuntusan yan na kisanaan din aapya di kasuldiso ayamanan yan na details yan at igumindiro basa. Ayan niya masasanganakan sa gingga iya al-mabhath arabi ikapata ayamanan yan na bandingan na sa kanya sukat papay kunganin aminit talingo wahi. So Quran agus hadith na taros imbagay ko akal susangan yan at ito. Gudi din suldan so mga migagay bekada din baon sangan o akala saban yan nanan masisipa. Ayamaanan yan na naswari so uripan na kailangan din makasangko pa tarutop na makasundong na makapangungunutan si iko Quran ago hadith. Kakagi katiro Allah subhanahu wa ta'ala afala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Misipas Allah atigyan o Muhammad ibteka disiran din makaparatiaya taman sa di Iran ikokom agiyang ko tuwa amay kaaden miyaad na si mo katako paglatalat taniran na si isiran raka magapas ka si isiran raka kukom urian yan na daden amagda na gumagdamiran ko ini kukom kaasangkaan. Ay maanan yan na tarotop akia paka pangunutaniran. Kakagya ay wajib si iko Muslim nagyang ko to kaya sangkupian na kaya pangungunutan yan si iko mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Rakis asumya nag-Muslim ang mga hadith na mga aya na makapapasyono tari so akalian o kasibuta si iko mga katiro o Allahu subhanahu wa ta'ala. Gito man, iso miyangaw una, amya kasimbuang apagtaw, si ranso, mga sahaba, gusto mga tabi'in, ridwanullahi alaihim jami'a, na ayarya betadiran naguaya kapitiran, na ay pagisiran na anto na onon inisugu ukad ng tanura kasi ipunggulalan iran sa akan na ba ay kapakaw okit aging kuta pakaisiran na
inu mana ya nagumagiya ini sugu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay tinudan siya mga bangin sa mina ino to makapupusyonot, udi na dapat din makapusyonot so akal o manusia, si ikuminitaling umawahi Quran ago hadith na kagiso akal na pamikiran o manusia na dinyan mapembaas uba makatiram bisa sa kesanaan na kasabutin yan ko agama. Kau pa makamaginan na tunaabsi maana kaya pakaturunaw wallah si iku mga kitabian naguan to na unong bisi maana kaya sugu o wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga sugu iyan. Ginggo ti maana niyan na makapupusyonot so akal. Minsan pinsan katiro mga salafus salih saran sa mga sahaba gusto mga tabi'in inna sahihal manqul la yu'aridu sarih al-maqul. Mataan asumyatan tua benar si imya kapuon o Quran agu hadith na kenabanian masusurang so akal amata tanor. Kagiyaman aso pamikiran na si iko kaya pusyunot yan as susabot na mi pusyunot ko Quran agu hadith na mata-mataan akutuun yan aging kotwa benar. Nagupuong paman ay maswa yan na apaka pusyunutan na so Quran agu hadith si iko pamikiran akal o manusia na akuswa na so kinirupaan o Allah subhanahu wa ta'ala si iko miyangaw una amyakin to. At igulah wa idha ja'athum ayah qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Amay ka makataling umakiran aging kuto at tanda na turuniran adi kami nakiperatiaya. Taman sadir kami mitaling umataman sadir kami mibgay. So lagid uminibgay si iku mga sugu. Kaging kayo no to na piyakang baya iran na ayap pakapupusyunutan na suwaga masi iku pamikiran iran. Ginggai ditano di itiro na kapakapupusyunut ako akal o manusia si iko sugu agama na kanaba ayam ito turuain na batano pupakada aso sangan o akal, sangan o pamikiran o manusia kakanabaginan. Kaswagama tanwa agama Islam na biluin yan ikapat adalil na so qiyas. Takas. Ayamanan yan na miya haram so khamr. Pakaberg na minitakson miya haram mambus waya maanan yan na siyabu. Miya haram so kay lakasi iko rugby. Miya haram so kay lakasi iko mariwana kakagi magisinanan. So hamar na minitakson aging guta ay maanan yan nakalangwan inaluit tano. Ay niya pendepain tano na uba ari ayamaanan yan na mabeloy asubuso akal ng garantian o manusia akasabutas iko agama. Agu aya pendepain tano apupakadaan na uba suledi o akal so diniya nagkagaga abaniyan suledi. Giyang kutwa migagaib. Pedun agiyang kutwa aya maanan niya nakapis suledi o akal o manusia si iko mga sifat o Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang kutua mga rupaan yan. Kakagiso kapuratia si iko Allah subhanahu wa ta'ala si iko mga sifat yan na naayamanan yan na ang yes sumu'min si isa giyang kutua ayamanan yan na mga rupaan. Tatarimaan tano nagupaparatian tano so Allah subhanahu wa ta'ala na so mga sifat yan na tarotop dumadait ko kababaluin yan miya nga din. Akalangwa na ayamanan niya na inaluin yan asipat yan na peratiaan tano. Mga bangsa ko, giyang ko to ba aki aluya tano ron, ayabu ini ako sa tano na sa mga pamuntusan yan sa apya di din ayamanan yan na miya pa kaula de piya-piya. Saging kaya kapumagusya tano, saging kaya bendingan tano na kapakaya makaisiso, pakaisi na anto na unong besi maana akal naguan doon na makadadar pa si iko manusia. Si isa ay maanan yan na basa Arab
na nasokon so akal na ayamaan yan na almana ging kutwa pekaran. Ngayon tu pekaran na kernian so manusia uba maulog si isa ging kutwa mga rarata. Siip man sa istilah na ayamaan yan na pat aya paganeron na giutwa algarizal mudrika. Sa kanyan so inirse o inirse wallahu subhanahu wa ta'ala si iku manusia para kasabutan yan aging kutwa ayamaan yan na tigitan wa mga maakulat, mga logikali, aguging kutwa mga maklumat, king kutwa mga information. Igira na di kumpen di makapmaana sa al-ulum ad-daruriyah. Sa kanyan so mga ilmu anisisita lagi duka tawiyo manusia ko 1 plus 1 na nayamanan yan equals 1 agugiyang ko to akatawiyo manusia si isagiyang ko to aso mayaw na keluison so apoy na ketutungon. Di kumpen di makapmaana sa al-uluman nadariyah so mga ilmu ko to so akal na dinyang pendi mapmaan aging ko tua ilmu apekausaran sa ayamaan yan na mabendis pamikiran di ka pakaprugurugud aging ko tua akal kaangka sabuti aging ko tua ilmu giyang ko to pen aakal na ayakon akapugusaran si isa istilah na adin yan di mapmaana na al-amalu bimuqtadal ilmi. Gingo to, ipaganaya, sumpatan iran agu gingo tamaan yan si iku bahasa Arab, asakan yan so di kaulugu manusia ko mga rarata agal baka. Miyakay sa amyaloy adengkon Nasrani Kristiyan ayamaanan yan na inibturun usa kataw ama manalantasan ipamikiran, tigi na upama kalantasan ipamikiran ka adem penaakal yan, na di man sumimba sa salakaw si ikwala. Sabab ko kaya simba niyan si iku salakaw ko wala na kayadaan sa ilmo. Tigo Ali radiyallahu anhu upama kaswagaman ay apkunutan na so pamikiran na ayaman ada pata sepong ko kasipwa si iku mijes naging kutwa palo yung kaya bubas kikna basaging kaya ayamanan yan na puro yan. Ging kaya akala inibgir kita na Allah subhanahu wa ta'ala nagiikalbihan amin yumbo tano si iku salakaw ang mga kaadun si iku yamanan yan na mga mrana-ranap. Ging ko timetero amay kasutaw na dinyan mo saraging kaya akalian si iku kasibutan yan si iku kadnan yan Arabul Alamin na madidipen aging ko to yamanan yan na binatang. Ngay no to, nakagiging ka nandun iti aluya wallahu subhanahu wa ta'ala asusirano to adiran na makana lasukad na niran na mas sobra sirampen si iku binatang. Kaging ko to binatang na amay kamulog si isaging ko to mga ipanggi na miulugun kakagi emanan yan na miyakalingo ugaid na so manusia na amay kadinyan matuon sukad na niyan agwa may kay saparon din naging ko to akakulugin ko naraka na amay ka tipuumpan na sobra pen sa amanan yan na pangayaman kakagiya so pangayaman na kanabapti po si isa giyang ko to amanan yan na pekakaidun na aging kaya inibgir kita ng Allah subhanahu wa ta'ala pamikiran na tantua kwaya maanan yan na inisenggay wala agu piya kalbinian si erkitan wa amanan yan na mga manusia sa aya dirundi ikang gunain na amay ka mo sarpiya si isaging kota ikasuso at wallahu subhanahu wa ta'ala ti wallahu subhanahu wa ta'ala wattaquni ya ulil albab ging kanan inibantog yan si iku mga mampunay isabot minikalakiran su wallahu subhanahu wa ta'ala pitiropin o Allah ayamaanan yan na wamayadhakaru illa ulul albab dadin ayamaanan yan na pagkakwa sanduan naguguna si isaging kutua di ka pakaprugurugud akal nagu pamikiran si iku mga suguan agu si iku mga inisapar inunta na susirano tua adin mga mampunay sabutian kay mo to na ginggo to isibutin tano panamambu tantud na ri
ko pia karata o agama sabab saging ka iya akal inibgir kitan wala na tanto iya mala ilmo na pia ka haram o Allah uba aya maanan yan nakabinasa iso akal o manusia. Ini kapusan pekapusan tano saging ka iya di tano di ikapamagusay naskitanwa ya ahlus sunnah wal jamaah na aya kapitano si iko akal o manusia. Si iko kapagusara ko akal na pamikiran o manusia na si ipagusara si iko kegeganian sumabot. Sopman suya maanan yan na babud na pakapupasyono taso agama si iko akal pakapupasyonutan so agama si iko akal o manusia na dadapain tano to. Kay mo to, so ahlus sunnah wal jamaah na matatagusiran sa lembag si iko dua ay maanan niya nalumpukan o dua lumpukan asusirano to apaganeron na dia pairan din uba din asangan o akal na sopman so ikadua kalumpukan na aya bialuiran aasalan pakaasala kasubuta si iko agama na gia pamikiran iran na sakitan ya ahlus sunnah wal jamaah na si itano matatago saging kanan lembak maanan yan na paganeron na so akal na aya galabekian na so kaprugurugu dekaan yan sa butaging kutwa agama o makapupasyonot ko sugu agama maanan yan na kesuintan ubu aging kaia akal o manusia na di makapembees saben yan bamakaptiram bisa akasabutan yan kuagama ka makikinanglan yan so maanan yan na agama kesuintan ubupan aging kaya maanan yan na pamikiran akal o manusia na inusarai o agama dalil si iko kaya baluyan yan nun akyas kay moto na nag-YouTuba apya ini di miya katayas pemangnin tanong si iko Allah subhanahu wa ta'ala adin ap kekuatan waguna si iko mapumagusay tanong saya neno kon o di miya katayas kay importante na kaya bagantano sa pamuntusan aging kaya masasangan tanong saya balasan tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa tawfiqan tanong yan matuun tanong suturuan abnar na naurian yan nakakapitan tanong hada وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته